Baba rangamula sarile ne yangaya. Yes, tanyanga yangaya. Toni ngori yele shira kana nduba. Yes, tanyanga yangaya. Yes, ujena lona rafena yangaya. Yes. Ria bodo salabalina. Yes, tanyanga yangaya. Harigile gile heburuburana. Yes, tanyanga yangaya. Yaginda raini baba. Yes, tanyanga yangaya. Hamumenya nyingora de sharongari ndanga. Yes, tanyanga yangaya. Toni ngori yela shiraka tarana ndanga. Yes, tanyanga yangaya. Akwesa hangenda dana ibode nyangara. Yes, tanyanga yangaya. Shango royo ni mashomo lotion. Yes, tanyanga yangaya. Eno soro de biga barwana. Yes, tanyanga yangaya. Nkorroki Oolomon. Yes, tanyanga yangaya. Tonyora yogi. Oh, baba. Tonyora yogi baba. Tonyora yogi. Oh, baba. Kamilil. Etini nje atuaya wangangejuk netumito yokte ipnabo o union point imiet Asida FM. Tambolo so kerengele naro Kiyaki ye na apu itodoko yati atuangishu Onkaunti nipo kinema Ketareto yo serikali kitok neret amge kore sambru wawa kore data mpaka doliki twa aitero tanabari kya kuni jengalipuni tomono bo typical tongana ngalipuni are ararin ongolia nago mate jo karibu ngalipuni tomono kuni atalaka serikali madha mena siasa to sutua amore kuna chamai nigi etwa kana ngare kuna chamai oroban chamai nigi yolo awu wele yabi chama nigi ajral ma sai pog madu ripog no bolosie amamo laiben dake oribu salama ara dongana bogna na raia madu ripog ngai usalama mogore usalama na keripog ngai Omekabaiki serikali kitokolo show. Mimi nasikia watu wa Ruto wakitukana rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo ni heshima kweli? Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na. Etabaye Saa Napishana Kiyaki Oolomon Nkorroki Suma dupoto ni boyo sienjungere kore tiatu loshane na limula isumak temurwe kile naigire ruriemisa Oolomon Sidai FM. Ile bwenke sumo selengen temurwe talek tolontolole kaunde Narok tenkarake ilaisoto kogre ile bunyembenke suma tena luboto loshon. Etronetinto iwoto lontolole transmara na greta yunkera selengen na itungwenke suma neshoyo mea miambaye na makwa katukul. Ikile kwa na Justin Muturi na olairoro nile bunge lo sholdungana pe yegelo la rikoko pike mba wolo penye nkop dukuya. Kulo monor kuleke kumbo kumaria marina bona bali kipo kina nena ikunari Kiyaki Vivian Kanoi. Ekete nkisuma dupoto ni boyo sienjungo erikore tiatu loshane na limula isumak temurwe kile nato lontolole transmara erejo si mesha neleti inkera wo silana nutayo eronete sukul amume werete toti alone na kera kake biyibunga kininkera nirorie kibeyetumoki tabai olagira lenta isirenya imwenkisuma ore Dennis Olekolian nolasrani langlo Oolomon. Le mashon oleletinyo no bolor barno torgerenkele transmara nito dobaye na duboto na ramasomo tialo lo sholema netangamaye nenkitesheni Oolomon Sidai FM ingara ormaasa ajoki enyo ida maibungange soma mera ninye longo to lo sholema emitoki akwini yeyoki lorere neponu lorere naisima
maisoma nkera nikisomi nkayiok ontoyie amu kerisio ore apa tedukuya naa enyor irmaasai aisoma nkayiok oleng. Kayieu taata najoki irmaasai etorisiote kuna kera pokira. Onyoito esoma sininye entito enche osinye haki enye te Kenya amu ishoo katiba. Ore sii tialo netejo leletinyo nchere mishaa nepuoi ailet nepiki sii oloing'unying'unyi nkera osilan naapuo aisho netii sukuul kake peepuoi naa airorie neuta entaisere naa ore enkiletoto oloing'unying'unyi nelelek elo ayau olarrabal tialo nena kera tenebo sii ontoiwuo enche embaye naa natejo meishia katukul. Naa tenelo sii dii naaji nepuku sininye apukunye ntoyie makosa naa kayieu najoki ntoiwuo intomonok ninye asa itu dii aas entito makosa teniroshiu amu makosa ake duo nainoto. Keyieu entoiwuo entangile ninye anaa entomononi nirorie entito enye nejoki ake ajoki kimbung'akini enkerai kisomenye. Ore dii ninye oshiakata ntomonok naaji naigero toosiaitin naa keeta maternity leave enoshi nalo lapaitin ile. Tenitanak dii sininye entito enkerai lapaitin ile naa kelo ake sukuul ashukokino. Ninye aasa kuna silan amu ninye naa eyieu neripi oleng amu ninche etaaniki makosa sapuk. Dennis Olekolian temurua ekilena te Kilgoris Sepolos tiatua enkitesheni oolomon Sidai FM. Ashe oleng Dennis Tilo kilikuwa inejo orkulie omon inchere ake tombaa enkisuma ilepu enkisuma ooselenken temurua eTalek tolontoluo le Kaunti Narok tenkaraki ilaisotuak oogira ailepunyie enkisuma tina luboto olosho. Ore James Olenjoe naa olasirani le Sidai FM. Kira lesedi tiatua enkisuma ooselenken tiatua emurua eTalek tolontoluo lenkare Narok enaa enaibalie Kimemia oletaek oriemisa oolomon Sidai FM. Kimemia nara oletaek naamanya enewueji eTalek kiata ena sukuul oontoyie naji Talek Girls naa sukuul nailepua oleng oo nikiata sukuuluni uni etii enoonkayiok Talek Boys netii Talek Primary kake kijoito yiok egira ailepu ena sukuul oontoyie alang inkulie ashu ade ninye amaisuma nkera naa maisuma ntoyie amu entoki emaana kisuma naa iltung'anak letipat naa iltung'anak ooret irmareita nitodua ajo ore sii ninche ntoyie naa kepuo enepuo lewa. Kaitanaki ntae irkilo olosho noroyie lotii iltauja lolosho le Talek eimu eretoto olaisotuak le Mama Sebra tialo sukuuli naluboto olosho nisulaki sukuul oontoyie secondary. Ena siai e Mama Sebra kiyieu nikiomon ntae kira irmaasai aajoki iltung'anak oota letipat eyiok enaaji ormaasani amu ore apa peeponu enakop ore ena toki naji entito nitorogonyaki tele osho likira lormaasai naa iyieu ake naomon ntae ajoki kinyito maibung'a iltung'anak laijo lelo nikijoki metareto Enkai amu metareto yiok oleng ina ampuni e Mama Sebra netaasa orkasi sidai. Ore tanakata ntoyie naisumita naa keeta oshi nkera naabaya 46 naisumita Mama Sebra naagira aasaki naa ninye nalak kila kitu ometaba naa nelo enkerai naaji secondary nelo aisho. Temurua Talek tolontoluo lenkare Narok asiraki enkitesheni e Sidai FM Oolomon tejoki enkarna James Nchoe. Ashe oleng James Tilo kilikuai ore ake tina rishata neton eetai intoiwuo tolontoluo le Transmara naagira aitayu nkera selenken aitung'ua enkisuma aishooyo mehamie embaye namakwa katukul lomon lelo oibalie olaiguanani lenkiraoni lemurua Ontulele James Oleshai egira airorie emisa oolomon Sidai FM. Eponunui aiken sukuul mwezi wa 4 lapayiani mentoning taa kulo payiani nimikirara aitii sheria esiai sukuul ayieu taa nikimbung'a eteneitu taata kimbung' irpayiani netu kimbung' entangile toriko enkerai ino sukuul kulingana na sheria. Etii enkae tabia nanyaaka alotu ntangilen orpayiani etaa ji ore peelo enkerai sukuul form 1 metabai form 2 eji nilo aitaa enkerai tesiongiro enaa ntae torkeri nilotu aishooyo. Lapayiani atii ntae imurto iltung'anak loontulele atii ntae imurto ontangile tenetii akeyie enkerai nintayio te sukuul meole enkaji orpayian shauria kiata oshi irmalimuni loigeritoi laa etu igeri te serkali netii dii ninye loigero te serkali. Lapayiani tenira ormalimui shomo siiyie nchunguza kaan oleng. Etii iltung'anak loosujita nkera e sukuul ake painepu toontulele kuanzia toontulele tapasali mayiolo eyieu ake duo nisit nira taa akeyie ormalimui. Sidai FM ena. Ejo irkulie omon inchere ikilikuana Justin Muturi na olairoro na ilarikok oidim ayau enkibelekenyata sapuk tiatua olosho le Kenya. Etejo aikumok mbaa naataasa serkali naiturukutua wenatii tena rishata kake ore eropare neloket natalaikinote aitayu katukul. Etejo mbaa naijo nena naishaa niwuang'ieki te serkali najing erikore tengelare kitok natii dukuya. Ore Peter Lekirionki na olasirani lang lolomon. Ibali olairoroni le bunge olosho Justin Muturi na olakeshani lolorika le rais lolosho torkioma le DP
umoja na haki. Nchere sapuk eropare tolosho le Kenya ishakenoyie nchere kitaasa serkali e Kibaki wene Uhuru Kenyatta esiai kake eisapuk eropare nisulaki tenchetare orbarabarani okulie maendeleo. Netopona ejo ore loishori kandarasi nemeas esiai sidai nishaa nitamei. Hii ilikuliwa hii. Si nimeona pahali tayari iko pahali imeanza kukua repair hapa. Imetengenezwa juzi. That is the evidence. Sasa zingine nashikwa huyo engineer mwenye alikuwa amesimamia hiyo. Anatakiwa kuchukuliwa apelekwe pale Uhuru Park, firing squad itwe, hiyo maneno hizo na uende uchukue ile iko kwa account yake. Kwa sababu ni mali ya umma. Etopona ejo ore loishori esiai neas esiai enye nanarikino kake pemeaku laikoshuak nishaa nepik imbaa olosho dukuya. Wewe kwa sababu ukipewa wadhifa huo unalipwa mshahara tosheka na huo mshahara. Wacha kufanya ofisi yako ati hiyo biashara umeanza. Hiyo lami ikiwekwa hapo haitawekwa ile kiasi inatakiwa kwa sababu contractor anaambiwa punguza kidogo kwa sababu ile jiko juu lazima ulete. These are the things we must do away with. Shomodu ke Nkorroki Oolomon tolorika le rais Jorir Kiamaniare tolosho Kenya kwanza tenebo azimio la umoja nemeto bosinya. Watu wakisema ati usijui ingie mrengo hii pande zote ni chafu. Nionyeshwe ni nani ambaye ana kashfa. We really must do a break with these common names. And Amuturi-led government, report ya Auditor General, ukiona imetoka, ukiona mwenzako akinyolewa, anza kupitia chako kichwa maji. It cannot be business as usual. Makamuturi Oolomon to sinya tolondolur ke juade tenkango la keshelolorika le bunge olontoluo le Kajiado Moses Ole Parantime. Arege dikelo lolona jam, igelo la yoko yeni roshelesha ngosho yenye, yeu la yoko ore ungari sida. Asiraki sidai FM te kaunti orkejuado tejuk nanu Peter Ole Kirionki. Asholeng Peter Taylor hili kwenye Nkorroki Oolomon nchere yenki geri kore MCA le kimintet kuyo le kijape tia lori kore kaunti Narok ore le somen ololentoika no lastrani lang Oolomon. Ibangwa terishata dukuya olora MCA le wode kimintet yolotia na kuyo le kijape aikok na ilo benyi manyishana luborolosho tialo na bana ibirare siasa ni sulakinam tenarishata nagira iruwa juu siasa tena luboton lo sholontolule tantumara imano le kijape kulo mwone Nairobi ilo benyi manyishimurwa yolotia na ulguruk tiato wod all karian tina luborolosho Kuminjo shida mendai enata sangolole konjila amu merua sengishu dio taasa ole konjilo ora na keriwa nengi tegol kwalikino ejine buroria korpayian mayiolo aitayo urwapi ora pa Jumatatu nasujita nkai naariaka peyie aanyu te Narok ejo peekipwero kumbe anyor kidia etii looshepita ake oojo peeya naa kaomon ntae ajoki emubuakiki ore adi sinche ilarin epoita amu seuri doi naa yiok oosujita keirro doi yiok ilarin metaa ore oltung'ani likibayie naa iloisuj nimiyiolo lodisina ntoneka aitoki abayie tenkai wiki naasuj neeku mibuakiki entigirata ake ntae entigirata amu kiro neemairoro peemikimpang'ipang' amu ore dii ele osho naa erikore kiyieu ake nemapik kando irmoitanik amu irmaasai sininche metii iltung'anak oodou tenkare Narok aajo nikitejo irmaasai kagira dii yiok kisi atejo sinanu anaa nanu aijibu oltung'ani aitobiraki atejo sinanu ara ormaasani nara orpayian lenakop eikiro kake ore nalende kindipa taa dii irkulikae orikan naa nanu apa nasioki ajo tomono na dukuya ole kijape awuot na ilomon loimaka det olora orbungei le Narok moikwape emoitalelo le kenta tialo na baa naipirare irpolosien ejo naa nchere meishaa neimaki siasani imbaa naipirare irpolosien isulaki naa tenarishata nagira ailepu esong'oune siasa anyinyi ole peimaki ajo ore orpolosie liabosi sujui njebishi keyiolo ninye orpolosie lewuei nemanya tung'uai Enkai peelotu aimaki irpolosie lenakop keteimaki ninye orpolosie loonjebishi ninye ebaikinore naa ore ninche ntae siasani pooki naa kaomon intae emeimakiki ake osiasai yoyote esiai olchambai itii siasa entapal ina siai amu entae pootudung' enkop nementae iltung'anak lorpolosie keetae iltung'anak le sape oota national government naa ninche oyiolo orpolosie loltung'anak naa ninche oyiolo orpolosie noor iltung'anak taata ntae iloong'ai siasani piponu ajoji esiai orpolosie ati bonda njebishi na nini na shartuka nini aiyeng'ua ilojo lekenda siraki nabouni ompointong'wan Sidai FM temurua olguruk diadol karian kaajile somen ololentoika Asholeng le somen Taylor kile kwenye Nkorroki Oolomon nchere meeta olarikoni laibung'a enkai naajo ninye entegelu tenarishata tiatua orkioma le Azimio amu ikumok iloota nduat enye erikore lomon lelo loibalie orbungei le moikwape emoitalelo le Kenda enyaaka sii aut orgavanai Ole Tunai tialak imbaa naipirta erikore
Ngarasinda enkara hiyana kuye tutana najo binjo shokura amoga are do ya kibu yataka je shoma endos ndani itwa endos la kaito mali itwa endos asana to yemi jitu ngala endos asi mangamo la kontela ayina yige la tunai meta ngoni itwa lo amata na ngini she farmata kanyo sikinta so losho ara kuna kanyo sikinta so losho lama anyo benda meni to kitingenye anyo benda meni malienye anyo pe ara kiyo glory ayana jiga la tunai yento kinako kide jongole ki yakura kongo to imo teta mata atan losho lama temata banyo lelo sholama amu mege bolu nige akolle won pomono nige rangene nige to ishode ikipa lo to ajo kiyo mekrato ayo na jo kita yo la jo pro lori galike yo lestene mitun Ora ketenare shara netuta loopeny emurua emelelo serkali e kaunti e Narok ejo ore maendeleo nayaka serkali ina kaunti naa enkurruna amu enkaji ake naramatieki iltung'anak oibung'a emoyian e corona eteshetaki teina luboto olosho. Etii ajo letu nayiegero ekiyiolo ajo ira orkitok leoro ira orkitok osinata nako netii ajo letu nayieu nanu atalama enkiguana olosho lormaasai amu egira serious naa ore letu nai naa kegor oletu naikao nabolo entoki matolikine entoki nabori oletu naikao ninosie nafasi naishaa Enkai enkop nirony inkera ormaasai nemitiki inkera ormaasai haki enye ore 120 billion nangole naikilikuan oletu biko nemikiyiolo enetii ore larin imiet lerikore olekenta naa kitosha metagoro oletu naikao esiai nikiasana ko peedol ajo keetai iltung'anak oidim atadamu inkera ormaasai ore naa enoshi kironyare nironyisho miata taata nafasi kedamu Enkai olorere ina ninye entoki natodua ajo korona eyaki yiok ololulung'a paa kelo ajo tekuna kwapi amaa naa milioni ip nabo ntomoni ile nyoo nepito yau milioni isiet mateshetie sipitali tene eji eewuo enkae ilo neyau nkalusuni ip naapishana anaja te sipitali ore enkiti inyang lorikan kekaten kainyias nena alusuni naapale ipa kelo ang'oroo nkishu meshomo pi nenewuoyie enkoitoi naim enteke peeya iropiyiani endai dooroto nenapitai milioni mejo ninye maisho kulo tung'anak orkolon obo kipuoito amaa nyoo ridati mintadou. Etuuta sii lelo parakuo Gideon Ole Konjela ejo meidimu erikore amu etii apa enkata namina enkulupuoni ormaasai naa ninye apa otii erikore. Ore apa peeyai enkop e Transmara naa kayieu nemeeta oltung'ani loisul ketelejayieki oltasat newoshieki olosek nepaashari alo Arusha neya enkop endaa isijo naa sina piilo aitereu olchamba lolomorombi neja ake kunaki nelo oltasat Arusha neeku keyiolo Kenya piilepu eshomoki. Eikilikwanaki olosho lormaasai merubaraki enorkiomani tenkata engelunoto olarikok oidim aawaita lelo osho enelakwa nisulaki tenchoto e maendeleo olomoni loibalie naanyu masikonde natii eyiare olorika le bunge te moikwape e Narok ejo eton meeta irmaasai irkioma lenye ong'arakino. Iyata tanalo ajing ore enchama naji Azimio nemenaang ore enchama naji UDA nemenaang ore enchamai pookin nemenkunaang ore kuna chamai lomaasai nentoning'oki ore kuna chamai naiteruaki etooroki yiok te katikati loogira ake aaranyisho tenda shoto e Azimio ormaasai ogira aaranyisho tenda kai shoto kejo eori yiok te katikati nikiaku taa nkera eng'ai naa mama ekitangu neng'ai menaapuita ake menenkai ake kayieu naa najoki ntae mikiata enaang eton agira ake ajoki ntae embung'aki enkaina naa katikati olewa nanu atii eton nanu alo aarare nkituak irpayiani agira aarare alo adol ajo nyoo dii oshi ejitoi tele depe. Sidai FM na Netabaiki lomon Nkorroki le Saa Napishana endama tiatua ip nabo union point imiet Sidai FM tolubon apaasha Narok ip nabo union point ong'uan torkerenket le Transmara ntomoni salo saa 0.0 kaunti e Samburu itum enkitesheni e Sidai FM tenkoitoi e online www.sidaifm.co.ke ashe oleng iltung'anak pookin oing'orita kulo omon tenkoitoi e Facebook live Babayao Dalmas Simel Joshua tenebo Dalmas Vandes Soy Edward Edu Sayori watching live Lekakeny Makala tenebo Jonathan Dapash watching live Edward Edu watching live tenebo oltung'ani oji Elias Saruni watching live Sakita Jackson watching live ashe oleng tenkaraki ina Jonathan Korio tenebo Tompoi Kamako watching live from Kisii County ashe oleng tenkaraki ina workulika tung'anak kumok oing'orita tenkoitoi e Facebook live atejo ashe oleng aikindorropu olomon saisere endama kaji Vivian Kanoi.
Tenkariano sabuk. Tesebara. O tempijan sabugoling. Nkorroki Oolomon te Sida FM. Kiyaki Oolomon elenkiburan.